Reba iyi video gato ya witonze. Uyu ni Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Qatar, Emir, bari mu modoka. Perezida Paul Kagame ari kuri vola yitwaye. Abantu twarebanye iyi video twahise twibaza ubwoko bw'iyi modoka. Ndetse kandi nanone itegereze neza iyi video igihe Perezida Paul Kagame yageraga muri stade Amahoro ku munsi wo kurahira. Nanone kandi reba neza igihe Perezida Paul Kagame yajyaga gusura akarere ka Ruhango yagiye mu modoka idasanzwe. Ibi byatumye ducukumbura kugira ngo tumenye amazina ubwoko bw'imodoka Perezida Paul Kagame agendamo. Akaba za modoka zitamenwa n'amasasu, zifite ibirahure bikomeye, steel bulletproof. Zikaba imodoka zifite ubwirinzi bukomeye kuva ku mapine yabwo kugeza kuri moteri yayo. Izi modoka ntizikangwa n'ibyondo, zihanganira ibihe bigezemo. Nimba zigeze mu gihe cy'imvura zihita zihanganira igihe zigezemo. Naho iyo ugezemo imbere y'izi modoka hafite tekinoloji iteye ubwoba. Akenshi abakuru b'ibihugu bya Afurika bakunda kugaragara bari kugenda mu modoka z'ubwoko bwa Range Rover, ariko ntibivuze yuko ari itegeko kuyigendamo. Mu nyemerere dukore mu nganzo tumenye ubwoko bw'imodoka Perezida Paul Kagame akunda kugendamo. Tugiye kureba izo modoka zose duhereye inyuma tugana imbere. Ahangaha turamenya amazina yazo, uruganda ruzikora, ndetse n'akayabo k'amafaranga iyi mitamenwa igura. Ndetse nanone kandi turareba umuvuduko ikoresha ku isaha ndetse no ku masegonda. Hano bana nanjye akantu ku kandi. Murakaza neza mu ngoro y'ubumenyi. Murakaza neza ku mubumbe w'ubucukumbuzi. Dive Korante niko nitwa, mbahaye ikaze. Murisanga kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube Dive Korante Official, aho ikiro cy'ubumenyi kingana nk'ikiro cy'amafaranga. Murakaza neza. Hano reka duhere inyuma tugana imbere. Ahangaha turasanga imodoka yitwa Cadillac X-Class SV Platinum. Iyi ngiyi abenshi bavuga yuko ari inzu igenda. Ikaba imodoka y'umutamenwa ifite ibirahure bikomeye, steel bulletproof. Ndetse kandi iyi modoka ifite tekinoloji ihambaye kuva ku mapine yayo kugera kuri vola yayo. Ikaba imodoka idatuborwa n'amasasu kandi yihanganira igihe igezemo. Ikorwa n'uruganda rwo muri Amerika rwitwa ngo General Motors. Ikaba yaratangiye kumurikwa mu mwaka w'2017. Ikaba imodoka ndende cyane kuko ifite uburebure bwa metero 5 na santimetero 69. Naho ubuhagarike bwayo ni metero 1 na santimetero 88. Wamaze kumenya izina ryayo, bakubwiye yuko yitwa Cadillac X-Class, bakongera akajambo kitwa ngo ECV, banuye ngo X-Class Strength Vehicle, cyangwa se nanone Extended Length Version, banuye yuko ari version nshya bongeyeho uburebure bwayo. Modoka ntisanzwe kuko ifite umuvuduko wa kilometero 200 ku isaha imwe. Unyemerere twinjire kuri tekinoloji y'iyi modoka y'akasamutwe itatungwa n'umuntu uwo ari we wese muri iki gihugu. Iyi modoka ifite ubushobozi bwo kwihinduranya mu minara yayo igiye itandukanye bitewe n'aho igeze. Ikindi kandi nanone ifite umuyoboro wa internet wa 4G nimero ya mbere. Kandi nanone iyi modoka igira kamera ndende zibasha gukurura ibintu biri imbere mbere y'uko ibigeraho. Bivuze yuko niba ikintu kiri muri metero 100 yo iba yamaze kugitera imboni mbere y'uko ikigeraho. Ikindi kandi nanone ukinjira muri iyi modoka ntago uri gukenera telefone kubera yuko screen z'iyi modoka zihita zihuza na telefone yawe bigakora kimwe. Ikindi kandi nanone Cadillac X-Class SV Platinum ihagaze ibipima tone 2.7. Hanyuma mu gihe uyitwaye watwara wihuse kava kuri tone 2.7 ikagera kuri tone 3.5. Ubundi wakongeraho yuko ari imodoka igendamo umukuru w'igihugu, ikoranabuhanga ryayo rikaba karusho kuva ku ruganda rwayikoze kugeza igeze muri parking y'umukuru w'igihugu. Aha itajyaho uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane, uburyo bwa tekinoloji yayo bukiyongera yuko kubera uburebure bwayo inyinshi usanga zifitiye ibiri inyuma. Ndetse kandi nanone ubwoko bw'izi modoka zigira massage seat, ukorera massage utiri utegereza undi muntu uwo ari we wese. Hanyuma waba uri umujejeta faranga ugategura amafaranga ari hagati y'300 n'ibihumbi 400 by'idolari. Aho ngaho ukabara imisoro, ukabara n'ibindi bikorwa byinshi cyane, kandi ukongeraho na transport yo kuyigushyiraho uri. Benshi iyi modoka mwayibonye Perezida Kagame ayifite yagiye mu karere ka Ruhango. Indi modoka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akunda kugendamo bayita Range Rover Santina. Iyi ngiyi nayo ni isanzwe kubera ubuhanga na tekinoloji yubakanye. Dore yuko iyi modoka ifite moteri ya V8, ikaba moteri ya superchange.
Nanone kandi iyi modoka ifite ubwirinzi bukomeye kuva ku mapine yayo, ibirahure byayo, kuri vola yayo imbere ndetse n'inyuma. Ikirenze ibyo ngibyo noneho iyi modoka ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 50 kugera ku birometero 80 mu gihe amapine yayo yaba yatobotse. Bivuze ngo iramutse yatobotse amapine ishobora kugenda ibirometero hagati ya 50 n'ibirometero 80. Niba nawe uri umujejeta faranga, nakubwira ngo ufata amafaranga yawe ubundi ugure Range Rover Santina. Gusa nanone iz'abakuru b'ibihugu ziba zihariye kuko ziba zongewemo indi tekinoloji utasanga ahandi hantu hose mu zindi modoka. Kubera yuko izi modoka iyo zirimo zirakorerwa abakuru b'ibihugu ziba zabanje kugenzurwa mu buryo utasanga ahandi hantu hose. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo waba wumva ufite agatuza ko kurekura amafaranga agana n'ibihumbi 480 by'amadolari, ukahita umbwira. Bisobanuye neza yuko iyi modoka igura ibihumbi 480 by'amadolari, wayashyira mu manyarwanda akaba miliyoni 620 zirenga. Ubundi ugapakira uyu muzigo ukawugeza iwawe. Perezida Paul Kagame nawe akunda kugaragara atwaye iyi modoka, gusa nanone ubwoko atwara buba bwihariye. Ubundi bwoko bw'imodoka Perezida Paul Kagame akunda kugendamo bayita Land Rover Urban Defender 110. Iyi ngiyo ntibaho, ubusanzwe yitwa Land Rover Defender 110 Wide Track Kites. Ikaza iri mu ibara rya gereya na moteri ya V8 ndetse na moteri yayo iri ku kigero cya P525. Iyi Land Rover Urban Defender iri mu zihenze ku isi. Noneho wakongeraho ibindi byongerwamo nk'imodoka y'umukuru w'igihugu bikahita biba kasamutwe. Mu nyemerere turebe kuri iyi modoka iteye amabengeza kuyireba. Ikaba imodoka igira umuvuduko idasanzwe. Iyi Land Rover Urban Defender 110 yakozwe bwa mbere mu mwaka wa 2023. Ni ukuvuga yuko zikiri nshyashya kuko ntizari zamara imyaka 3. Gusa nanone wibuka aka kantu yuko hari zakozwe mbere y'iyo myaka. Rero Land Rover Defender Urban 110 yakozwe mu mwaka wa 2023. Umuvuduko w'iyi modoka ntusanzwe kubera yuko ukoresha ibirometero 240 ku isaha. Kugira ngo ubyumve neza, fata kuva i Kigali kugera i Rusizi, ubundi washyira imisozi irambuye atari imisozi ihanamye. Ubundi iyi Land Rover izagenda isaha imwe yonyine ikoresheje ibirometero 240 uvuye i Kigali. Iyi modoka kandi nanone ifite uburyo bwihariye ku mutekano wayo, yaba ku barimo imbere ndetse n'abari inyuma yayo. Kubera yuko iyi modoka igira utugabanya bushyuhe ndetse n'utwongera bushyuhe. Mu gihe wumva yuko ukeneye ubushyuhe, hari ahantu uhita ukanda ubundi ubushyuhe bukazamuka mu modoka. Ndetse waba wumva yuko ukeneye akayaga, hari amabuto uhita ukanda ubundi imodoka ikahita itangira gukonjamo imbere. Ikindi kandi iyi modoka igira intebe zifite uruhu rukomeye. Tutibagiwe yuko nanone igira amaskrini ku ntebe zayo zose ku buryo ushobora kugenda wirebera match ya Arsenal cyangwa Man City. Ikindi kandi nanone Land Rover Defender nta hantu itazamuka, izamuka imisozi imwe yakasa mutwe. Igitangaje nanone nuko iyi modoka ya Land Rover Defender 110 ishobora kugenda mu mazi, ubundi system yayo ikajya ikubwira ikigero cy'amazi ugezeho kugira ngo itaza kurohama. Ikagira imyanya 7 ariko ya Perezida Kagame ni imyanya 5. Ivy'imyanya byo bigenwa n'uruganda bitewe na nyirayo uburyo ayishakamo mu rwego rwo kugabanya akavuyo cyangwa kwicara wisanzuye. Nyuma yo kumva iby'iyi modoka idasanzwe uhita wibaza amafaranga igura. Ku giciro cy'iyi modoka turakivuga mu byiciro bibiri. Ubusanzwe ugiye kuyigura wayigura ibihumbi 200 by'amadolari. Aya ngaya narenga miliyoni 270 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ngubwo icyo ngicyo ni icyiciro cya mbere. Waba ukeneye ikindi cyiciro cyihariye ku buryo bayishyiraho uruhu rwumye ndetse bakaba banayambika icyuma kiyirengera gikomeye cyane, ushobora kwishyura kasamutwe k'amafaranga. Ubwo ngubwo uhita uyishyura amafaranga ibihumbi 250 by'amadolari y'Amerika. Ubwo ngubwo ni ukuvuga yuko yavunje mu mafaranga y'amanyarwanda ni miliyoni 330, utongeyeho ibindi bintu nk'imisoro ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kugutwara kuruta yo wayiguze. Nawe uhita ubyumva.
Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, nakubwira yuko hari izindi modoka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ajya agaragaramo. Izi modoka akunze kuzigaragaramo cyane iyo yagiye hanze gusura ibindi bihugu cyangwa se yagiye mu mishyikirano n'inama mpuzamahanga. Tutibagiwe yuko no mu Rwanda hari izindi modoka tutavuze nazajya agendamo. Ahangaha twavuga nk'itwa Land Rover Defender 130 pickup truck. Iyi modoka yagiye ayigaragaramo cyane mu bihe byo kwiyamamaza, aho yabaga yihagazemo akikijwe n'abasore babihuguriwe aribo twita CTU County Teller Unit. Ndetse kandi hari n'ubundi bwoko bw'izindi modoka yagiye agaragaramo mu bihe bitandukanye. Mu nyemerere ubundi tuvuge ku modoka iza ku mwanya wa mbere mu modoka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agendamo. Ku mwanya wa mbere hari Mercedes-Benz S-Class Guard V12 Armed S680 S4matic, cyangwa se nanone yite Mercedes-Benz 680 4matic. Iyi ngiyi yo ni akasamutwe yakozwe n'uruganda rwa Mercedes-Benz rw'Abadage. Mu nyemerere tuvuge ku ngano y'iyi modoka. Ingano yayo ni metero 2 na santimetero 109 uvuye kuri rotorovizeri imwe ukagana ku yindi. Naho uburebure bwayo uvuye imbere ugana inyuma ni metero 5 na santimetero 289. Naho ubuhagarike bwayo ni metero 1 na santimetero 508. Uburemere bw'iyi modoka bwo burihariye bitewe n'iyo modoka uburyo yakozwemo. Gusa icyo wamenya cyo iyi modoka iraremera cyane kubera yuko rotorovizeri yayo ifite ibiro 120. Kugira ngo ubyumve neza, reba izi moto za 75 abamotari birirwa babatwaraho. Izi moto zipima ibiro 123 cyangwa se 125 bitewe n'ahantu yakorewe cyangwa se uburyo ikozemo. Ubwo ngubwo kugira ngo ubyumve neza, rotorovizeri y'iyi modoka ingana n'iriya moto ya 75 wongeyeho ibiro 3 by'ibirayi. Mu nyemerere turebe kuri tekinoloji y'iyi modoka idasanzwe ya Mercedes-Benz S-Class SV12 Armed S680 S4matic. Iyi modoka yubakanywe ubuhanga bwa satellite ikonagitanye na phone iri muri iyo modoka. Ndetse kandi nanone iyi modoka igira icyitwa panic button, ku buryo wumva yuko byakomeye wahita uyikandaho ubundi abasore bawe bakahita baza kugutabara aho waba uri hose. Nanone kandi iyi modoka ifite ka firigo gatoya, ku buryo wumva yuko icyo kunywa cyawe cyiza gikonje uhita ukirambikamo mu kanya gatoya nk'ako guhumbya kigahita kiza nk'uko ugishaka. Mu gihe wumva yuko ubushyuhe ari bwinshi mu modoka, hari ahantu kanda ubundi ubushyuhe bukahita butangira kugabanyuka muri iyi modoka. Uyirebeye ku ngano irimo iragenda wagira ngo ni imodoka isanzwe, ariko bagusesenguriye byinshi kuri yo wahita ugwa muri goma. Ikindi kisumbuye kuri iyi modoka igira ama big screen, ku buryo wumva ushaka kureba match cyangwa ikindi kintu cyose wahita uconnect ubundi ukahita ugenda wirebera utuje. Hanyuma ukahita wibaza uti se iyi modoka ku isoko biba bimeze gute? Ubundi ubusanzwe izi modoka zigura amadolari 680, wabishyira mu manyarwanda bikaba miliyoni 850 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga yuko izo miliyoni 850 utarashyiraho imisoro, utarashyiraho transport ndetse n'ibindi bintu bikenerwa, ubundi ukaza kumbwira amafaranga iraza kubihagaze nyuma. Ndakeka wamaze gusobanukirwa. Ngizo zimwe mu modoka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agendamo. Niba wumva yuko ariyo twazaganiraho byihariye dore yuko twavuze incamake, watwandikira hasi muri comment. Naho njyewe nitwa Irakoze Dive Korante, ndabashimiye murakarama.